3. Matur suksema titiang majeng ring pengandar acara santukan galah sane becek pulik. Kapaice ring pasikian titiang. Bapak Ibu Guru lan para sisya SMK TI Bali Global Badung sane tresna ring titiang. Sadurung titiang matur amatre pinirin sarang-sarang ngasiti bakti ring ide Sang Hyang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa majalaran antuk mencarang pengastuti umat. Om Swastiastu. Ring genah lan galai sane becek puniki lunggrayang titiang matur amatre sane mamudi. Mogi becek lan asri Bali. Titiang ngambil murde sekadi punika santukan kawentenan wawengkon sane patut wiratian. Sekadi sane sampun kauning iraga warsa puniki kantun sekadi warsa sane duwun kawentening. Merana sane dereng wusan. Sane patut iraga ngelaksanayang kebersihan lingkungan lan kebersihan iragi. Patut iraga ngemargiang protokol kesehatan sane sampun kawedar saking pemerintah. Sakewala sepatutnya nih setate nyangga kebersihan lingkungan. Santukan nike mabuat pisan sekadi punapi objek wisata sane becek. Dadosnya nih akeh pisan jatme sane raw ngingaken objek wisatane. Sakewanten yening akeh wenten sampah reng wewengkon pesisi lan kebun raya lan sane liyana. Mawinan tempat wisatane nenten kecinga. Oleh sangkani punika iraga patut ngawitinake mangkin antuk ngeasiang jagat. Sepatutnya iraga eli santukan iraga sampun kapaice ide pelan bayu sane becek den ide Sang Hyang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa. Santukan nika iraga patut nyangga lan ngeasriang jagate mangge asri lan lestari. Aingge wanta asa punika titiang prasida kan bagian ini kolom. Aingge wanta asa punika titiang prasida ngawedar indik kautamaan ngelestarian pelemahan jagat utawi wanan. Puputan titiang antuk parame santi. Om Santi, 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 Om.